Ajar pini ke mirso phani ki hamna lang neta. Ani bang ta ka therak achaban ka cholang lok ke plang pilu. Ani sima ani sike ining cherot khut pen. Inki jog je porla si pini ke. Ereng sote so ing thin chipa the det po inki hambu pini ke. La so mirso bang bilang man ho. Ai ni bang tap ong chet lo bo. Ni ta ni ke excited ong ma adap ki thu ben bang phir po jo. Kang hong chipa ning ding det jiti. 20 minutes later. Hi Mirso, good morning. Hello Jangja, good morning. Kuson lo Mirso, atumi ni tume sekolah first day ke nang than ki enjoy je. Enjoy lo ti Jangja la sini ke pini da bang ta barelu. Kalang ma. Nang gente Jangja choi lo bang ta baret ke padap ke. Apa tumi pene tala su school ning che dawara tilas ni da bang ta barelu padap. Wow, Jangja tumi kama tha che ton pik he. Kama tha ka che ton sik nang po hu. Kopi ha Jangja. Ini kuson lo nang ju pitum ke nila nang than thi manang tha. Apa tu minang thang? Heh, kupila naik than ke? Dolo, nang pensilon pigji pai hulu. Ha? Ahok ma, koma pensilon uji puke. Dolo, ma apa mesin nang than pade? To mir sono nang than he, please he. Than jang jang ni therak oh? Jo, therak ni lu. Classroom alo bang oi nang than pu. Oh my god, kang nek kaning je, therak ong tahu. Aja ta kali lela, me phana ning nang dog det lo ko marli. Thank you, madam. Yes. Ha? Huh? Ni mang pinak malaho. Ana mang ki mi aningkaro. De anam ho pamune ke theglong amang pachekok de tame de anam ho. Pamune ke theglong amang le chekok de plote voe jonang thapiji de anam ho. Lapu kalilo. Ni mang ke theglong ta me pick pot. Langching lupon lepo to wara beng mir so phani hong dam kokpu. School along ki hong dam delu. Mo bana thegdun long lora nai nekra polo ni kha. Yo, langching dam pa. Pini tuke cepan imprupon plung si school donji. Pini ke da sabun cik kai pan lep. Ahaha, lakang sa Kusono la honi la ang kacit si kacit dang pon. Moke mir so phan chong kidun nak niji mala ho. No na hud aro sotun ke abhaduri the pik pik thula. Mo ne kang kidun ke me than kang ugalon anta nang tinte det noi. De nam ho ne kang hona long nang che don dun tha. Jangja. Hoi. Kopi ala ngacing si ke padera la po. Skol dun de manang pini ke. He, apod ulubon ho. Ketang lo payo ketang lo anak hekbi bamoy. Der angke borcik po serak matiglo. 20 minutes later. De anam ho jakong horang nang pidunoi ho. Amir sota bang tabang bilang malah ho. Po malo ni ning tuki so ke toka misina sonsi. Tharun thup delu. Ne rengang mita oki bong ho ma sonsi thur phrak luju. Bang bilang malah ho. Oh teh jo bang lu. Hai Jangja. Hello. Pala Jangja nang edak beka kelas dam dima. Damji, are nang ni menang cini pe he? Oh, cini te. Mato na etha ni. Atumi ni jipi atum nang lam je than si. Kalang ma, lahai tum lam ya hok tin dun ride la tum ke nang than tapik tik pola tum ki. Kalang ma, ahok tin te lon te. Nang kente nang novet manon ke. Ni novet jo ke bor ong lu. Mane mana dam rabri duji bon to si curi pon bom lu ju. Indut bag ni long nang dula sante interesting picture polu. La puson ma. Iti. Ne esona bidi nang than po, nang tobar ke dam bor belu. To punoi. Tobar sudi lun hang pon ko ngoi ke dam bor belu. Ai pin suki luta. La son ma, tonte ne dam bom de. Oi ta. Dam pakanan de. Ha, nila na kiluma. La so mir so kipu ne novet ke dam bor ong. Mane mana ke dam rabi doji bon posi curi pon bom lo posi kipu bo. Ai ne ludelo ne pensi dam rapen aji polole. Ai ko Jangja kilu nang tapai. Api keng kadun pen hang dun siate pudun lang mal ho. Ajan api keng dun mir na la. Mo api na chote barane phana thaglom bene hanang hangji mene. Dhei ana chance ke me loss det ni. Ko Jangja, ko son ko nang tuman love story ko soang dengan lo ko gili ke. Padap ne than tobare bege bang hud mir sunai kiti ko ni kan sam ke uku. Alam dok piko jubu. Sini noglang ando ma ko Jangja. La anta sutu te na he kopong jo. Ko pipilo kong ke Jangja kasi plan tu ke ko. Ciplang pilu ko jata alang ta kelas bang jilane ta api keng kelas bang dun jilu. Ente non next step ko pilo na klempo. Kopia lang non pen ke adabang assembly ke dohota ne ke la mir so pen se pati keng la titi poko align he. Enke kelas along ta pini pen ke ne si adar ini poko de. Mir so kupuma kang ni hala puket dai sini ke ni poko pini pen ke de ko jubu pongjong. Long lo pongjong itu majir po Jangja tawe lo ko. Tipi pu hang bom ta henu ne lo ke itum ke. OTP. Oi hari di ko jubu. Paku Jangja jahu. OTP ma itu mahi nang lang ding setiko jahu. Innek hing ma ko jubu.
Oko angtur lum hing lo jahu. Oh, SM dia polo kembali. Dah, alay me pace kengdon na sila ho. To, osamara tum ang tonta alay na jabre to. Eko jubuhu. Hoi, pilo jangja. To ko jubuhu nang api bangun ni sekenar ja putiko nang tipi ben pace keng lep he. Lason ma, to. To ko te please. Jo, wow to. Thank you. Hi. Hello. Osamara tum ana madam nang ante dei. Oi to madam. Ne ase ke thepen pupo nang tum ke nang ningal lopen nang puduna dei. Okay, madam. Tonte pangceng nak. Dei anam. Pini ni tum lo ke chardia long. Jakong nang pidun tha horang nang pidun tha. Bibi sore nang pidun tha. Ningkarong nang pidun tha. Ningkang sa nang pidun tha. 3 hours later. Woi, jangja. Polo ko jubuhu acar pe nang hangre. Pod lo kali lo nang pan good news do. Ku pia good news lo mak. Ku. Nang ni tipi mir so pen kosong sia cingkilo ing mani idea long elu. He, ahok ma. Hong lo tiko. Ku solo cingkilong poho. Ho, tipi mir so ke ani gang samlo te ing tipi me dam long si tuition ke dam da. Nang ta ing tipi me dam long tuition endu no. Wah, jubuhu. Idea me pil ko na wan. Kenam ta mir so kente tuition ke dam gopi pen lo dam lo akeng to dam ma. Cycle ben tiko. Moje. Nona mal hen ke dam lo. Ni pai tum long cycle cho hangam pitpu. Pen nap pen ke tuition lun pitpu ni ta jubuhu. Best lu, dunak. Dah hen beli serang na hu. Opo. Hoi, piloko. Po, ni sona nang thani buti. Ku piala mati ko punoy to. Po, ni tanon ke class 7 lo mati po. Engke class 10 ke lilote mitri ke tongnang po mati po. La sinon pen lo ka chilang parsik po pulo tipo. Lason le kamata tu tek pulote me pialam loko. Charlie pa meno. La pen ke hepo, ni tum class 7 na long maths pen science sung pik tipo. Engke ni jir po do ana tum ke ing tipi me dam lo si tuition ke en ni kang sa. Pulote nang tatuition endu nang poko. La so alam sinang athan po pulo tipo. Nang tum le kroy pulote ni ke penawani kang sampe na ma tuition join dun fit po pulo po. Choklo tiko duno loka Charlie akin ke nang support dun pigloku. Nang panang ke thondu nang ke van ke ni duty lo ni nang thum dun pu. Nang nilu po, nang dung ching hoy nang nilu. Ni phan cycle lang nang pilongon ni me thang dun po po. Kalang mako. To ante ni ning nang pai pen ching vai po pen au sakelam dam nang deko. Ha, thank you po. Yes. Neta penapen ke tuition lang po. Ye. Uso ni nga parong tek ta ai. Pinap cycle nang pidam lok nang lang ho. No na so aning ke mia porsi padok palang pen lupa Charlie nang po.